Hayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha nakhona ngivuswa ile mbungule yakasisami ngithi manje wena wangivuse ekuseni kangaka yini inkinga yami ngizwa ukuthi mayume TikTok iqimile yes zanke ningibona ukuthi ngivuke ngespeed esingakanani ngithi uthi TikTok yami bayihekile kanti hayi umshana bekazongitshela ukuthi TikTok yakhe ayisebenzi because i-Wi-Fi la nendlela ayibhadalanga manje sekafuna ukuthi sihambe siye mall sobhadala i-Wi-Fi ngoba ngumalume oqotho ngathi yazi nathi ngivuke fast ngikhapha umshana emola yobhadala i-Wi-Fi ngoba mangingahlala ngingamkhaphi la yes ngiyoba senkingeni ngiyohluleka nakudlala umusic ku-YouTube lapha e-TV ngoba uyoloku angitshela ukuthi mayume faka uSpiderman nangapha umuntu akhona ubukela abanye aboSpiderman abasnacks lo mshana lo uyangicaka ubukela lo Spiderman laba abantu abagcoka ama-costume lewajahe ngakhona akasakhoni nokubekezela ungijamele emnyango baba mangiphuma lapha e-celebrate maluma sambe Pitbull wona lapha phansi angazi ukuthi lirola lenzani alo lijabulile maybe licabanga ukuthi sihamba nalo emola ayishem lasala ngeke mara kumele ngilithenge le-chain yazi nayibona le chain leyo kulibophala nentameni bese ngihamba nalo estradini ngizokhona ulumisa laba abathanda ukubulisa umshana mina bangishaye ngesitolo maceda nomshana naye abalaya abashaye ngesitolo yovane ngihleke ngenhliziyo one thing about umshana makahamba nami ungaqala ubulise yena ungakathanga yebo malume kamshana ovela kushaye ngesitolo mawubheka lethi mayuma ubani lo siye sithatha iwalk lapha vumbu usikhosi ngiteksi ngithi mshana sigijime sigibele fast nayilift yamahala and kahle namuhla bengiplan ukuthi umshana ngiyomhambisa ngezinyawo thilithile emola ngisho uyofuna i-Wi-Fi so maye kumele isetshenziswe phela thina lokwakudala yonke into besiyisebenzela baba bengeke uzuyithole mahala ngikhumbula masakhula bekungenye indawo bathi score ithengisa isinka 220 bekwaziwa vele ukuthi wonke umuntu elokishini uthenga khona isinkwa futhi ngamasaturday bekuba west cabanga besiwalka close to boma 10 km baba sothenga just 2 loaf mawufika lapho uthola line lakhona lide kakhulu ngathi line lama 350 ngelockdown yabona mangabe ukhulele eMiddelburg or bovakashe eMiddelburg early 2000 uzokwazi kahle ke score lapha mawutshontshile bebangakubizela amaphoyisa bebahasha ngeflower vele wangahlangana nomuntu ogcwele iflower sesiyazi kudala untshontsile score ubanjiwe nasendlini mawungena ungavela umhlopha hayi induku ivulele sekuyaziyo ukuthi wena ubuya fast nomshana bese sesifikile lapha emola ngathi elevator wona ngimgibezi wona makakhuphuka ama steps ezokuthi kunzima njani kuyobhadala i-Wi-Fi ikhona enye out imbona khuphuka nzima kakhulu athi mshana bamba nayi 5 rand uzathenga isicima umlilo kuyothenga isicima umlilo next la le mali lesobhadala ngayo i-Wi-Fi yazi ngithize ngiyascrolla lapha ku Facebook ngabona enye quote engithintile emoyeni ngathi yazi nake ngishare nayo so guys le quote lena ithi nike nibone when you have to carry grocery bags from the taxi stop when you initially start it feels heavy but you think you can handle it then you start walking and the load gets heavier some people opt to carry on noma kusinda and some opt to take breaks yisingisi ke leso so impilo injalo bafethu you may carry the same load but we won't handle it ngendlela efanayo so ngalawo magama ngithi mina ungamjudge omunye umuntu ungekho ezinyathelweni zakhe enhle yazini athi ngiphume kulezi zinto lezi zokumotivate ngiziqhubekele ngohambo lami nomshana enhle ngingenwe yini nami namuhla ngadecide ukunimotivate ngizenze uvusa ithembe kwayo ekubeni ngiyazazi ukuthi mina ngiprofessional ukupha izinkukhu kuphela mshana ngimbone ukuthi akakhathela ngathi yazini mshana ngcono mayesehle nge-elevator enhle bengifuna ukumvalela lana ku-elevator mina ngehle ngama-steps sihlangane lenzasa ngathi lo mfana uzafeinta lana yinto engi-18 or ikhamba igezi jojo obvious angeke ngizwe nomshana bese sibuyele ekhaya singakazidodosanga ngathi yazini mshana singenela ne-KFC nasidle fast and ngimtshele kahle uhle ndaba angayithi vu mara ngiyamazi wona ukuthi makafika endlini yoyithi vu mama sinomalume edlile i-KFC yes lapho sisami ngimtshela ukuthi anginamali anginanex ngicela ngithengele izinto zokugeza kanti guys yini inkinga yabantwana ongayena besitolo bacala badlala sona phansi yes sendelana phansi kufeyile abanye abantu banyathela imichamo and makasukuma lapha phansi yofuna uzobamba mina urofaka lezandla emlomeni ayi mara yazini kuba umntwana ngize ngiyamkhuza wangenzela amasayini wamasatanism yini kona lo ayikhona lo mfana lo uzosidla ngelinye ilanga ngiyabona amazipho kamshana sekaskulu guys ngimsusile le Qtex angeke ngihlale nomsana opendra amazipho fast bese seliphumile order lethu lapha ngathi mshana sambe sohlala phansi siyadla sisula umlomo hawu bantu baku TikTok kanti nginenzeni kulamalanga nisa click ushare yathina nisa 18 kuma favorites phela mangabe siyalwa nisho siyilungise fast or vele TikTok inenkinga kulamalanga phela nayo inokushaya izinacks uqake ukuthi kahle sekenzakalani nge-engagement fast bese sesicedile ukudla lapha ngazizwa ngishaya amahlolo ngathi yazini nathi ngiyolahla lapha edust mshana umgqibeleke kamnandi la ne-KFC nakasafuni nokuhamba ukhohliwe ukuthi endlini ushiya Pitbull ingakadlanga ngithi wena sukuma sihambe mara naye ngalamabhutsi wakhe ngathi ubuya lelisuthu ngiyabazi mara besuthu baselisuthu ukuthi balithanda kangakanani iVaterboots ngifuna noma abantu ungabeka iTimberlake neVaterboots ukuthi bakhethe bahamba neVaterboots I wonder why yazi or maybe lokuthi elisuthu kunesnow yeah I think so or maybe it's their traditional attire thina we are not well informed sinomshana lana bese sesifikile endlini lapha ngithi mshana senzele iPitbull fast ungayithi vu indaba yokuthi besidle iKFC